copyright claim tawai matangida Friends and Football the cafe gari airport road Mahindra showroom do dugi nakanda duga cargo gi no opposite football screening important matches football phari yeng de na khang de World Cup match El Clasico UEFA Champions League adugum aruba match ke ka important over match sing do du sing di screening tawni ba aduga dugi screening tawda ba matam kai ka duna moi gi Facebook page the friends and football the cafe aduga moi gi Instagram so description de lo hapong ge moi link sing do da sang ge yeng biyo sida tha ko ding sida footballer coach football gi mari lai no mi interview to do dum yeng basu lak pa yai duga yeng bulak pangam dragana moi YouTube channel Friends and Football Cafe ge description da dum hapong gi link sing do da sang ge yeng biyo thaina aina luau bo gi sai sem do luau bo adugi sai du da tha mari manga tha taruk muki matung nati tha mari tha hu mari gi matung da copyright claim jena han lai bo ado ID producer singer juna torok pani na je adum video do kathat kari I ka da na duga na han se singer do magi promo magi night to ni na promo to yo ha dugi harak patu da ina sign to we khole na no copyright claim thari khole ai promo to ngam moy na ina phau sa chen lu wa aduga di producer do no ala ga la yum da moina to bo oiramdre singer duga so wari chanare producer so wari chanare moina sungna alam sigi channel mi je copyright claim to se leije mapu ju natana screen wave media music hai screen wave media music na ga ina tumina leiru sina ina mapu du na torok pani khanba copyright claim se ado claim khotau ji joina description da so isai du gi link so hape adagi title so hape ni adu ga isai du so direct track to ina edit ta thada ba na te bluetooth speaker da khong ida na site ta aduga ne waina happy do YouTube algorithm na bo pha bangam dana ba na level asom foreign gi sai ke ga di level le na hek thagat ba phaidan alo ina haini gi sigi screen wave media music ai si kana na pai ge noi gi pot sunate ai sai se aduga noina claim to se lei se kai gi no dagi ai gi chanupi LSKS ki magi sai sakpa da su sai a cappella ne sai instrument ho yau ponte ba adu da su sai kaino singer ke ka duna natia ba copyright claim to re si screen wave media music ai si se kana no si screen wave media music si noi gi criteria si ne kai haining no noi gi rule si na kari do noi na copyright claim si pang tha da thajeli si noi gi pot sunat ta bidu da copyright claim thari si kai no si ne noi na pura ano level ama tholai ra sai do sign to bra haidi isai du bo sign to do mapu singer du na phau da yaraga noi na claim to se lai se ai gi sanupi gi cover sak pa music yaudre music phau yaw ponte ba direct cover da sak pa da block to re ba copyright claim khak torok pa na ta video du block to ba yaw re ba si screen wave media music video du direct block copyright claim da to jaro isai du se hoi mai ek ka hoi sur hoi to re aduga some foreign ya phau boy sai 2-3 billion view yo wa sai ka cover sak pa da copyright claim katang ni sar ga tu do video di block to de ba adu noina block tok salei se sikari gino noina video se ke ka se right che on to bra YouTube ki rule pi de se ko isai ma ha pa da second manga ro tara roi ka adu de he na ha pa bu di copyright se adu manga pho manung da ha pa du muk sa te adu de description da kano link kai ka hapum ba title isai du gi ka lo hapum ma su copyright claim je muk sa na de audagi isai do khara tweak tawraga bass to khara chahelaga distort horaga ha pa su sa de adu ga bluetooth speaker side ta khonga direct track to thada da vida du sa de ai adu mana bluetooth speaker da khonga ne ba ha pi je copyright system se copyright claim to system se abuse to bi ga no wai na ji noina poto on ju to de vida copyright claim pang tha de thari je ai mi ga wena mingon do ina phaireng tureng khana bo ina thok tu re wa som da sam to we khangi abuse to ji Mr. Beast ki video om da su isai mati aba ngang bagi ngang ba khatang da second ju kaisuam su pha da vida second manga bo helam adu su copyright claim lai 14 million views ko yo ka ne na sa gi po na to da di copyright claim da tharu no